Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Таҷик хариду фурӯш. Ҳатман дар канала ки мо подписатсия кунед ва дар бараш замбулану бурезамулара гирён кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. имрӯз 27 декабр рӯзи ҷумъа ба ҳаматон рӯзи ҷумъа муборак бошад. Бародарон ва хоҳарони азиз, мо имрӯз молбозори шаҳри Духтару Банавор гирифтем, пешкаши шумо иншоаллоҳ мекунем. ҳатман дар канали мо подписатсия кунед, дастгирии худтонро расонед, подписатсия кунед, баъд ҳам замбула мебира замбуларо гирён кунед ва дар ҳамаи видеои мо классро фаромӯш накунед. Агар захмат нашава ҳамин видеои моро дар имои дар ватсапай дар однокласникай поделитсия кунед. Худованд нигаҳбонтон бошад бародарон ва хоҳарони азиз. ина гоҳи фурӯшӣ бародарон. Чанд сола яка? Шеф чанд солаи гово? Диюм гусалаш будааст. 20 литр шир. Ҳу гоҳи вегаӣ? 15 литр, ина 100%. нархиш чанд яка? нархиш чандай? 15000 ака. 15000 бо савдо мешавад. Мошаалло беҳтарин гоҳ. Чаша снимат. Ай гусалачаш. ина бародарон ба қайф фурӯшӣ мошаалло ҳай нигаҳ кунед. боби нархиш чандай? 13000. 13000 мегаш бо арзон мешава боби? бо савдо мешава. ина хитон бинед бародарон, ба қайтари дар Тоҷикистон мумкин набошад. бародарон 13 та гуфтаи ҳасташ бо арзон мешава. ина бародарон гоҳи фурӯшӣ. и диюм гусалаш яка? ина диюм гусалаш. чанд қай шир мети яка? Сар бега 6 та. вегаю 6 та? Сар бега. сар бега 6 литри шир медодаст. ина бародарон, инаи диюм гусалаша. бо гов ба қахо айна. ина бародарон бо қоҳи фурӯшӣ. Ҳафтаи дига ман меомам, амол мехам. чандия нака нархошу? 8000 бо арзон меша иншоалло. ина бародарон 8000 шум мегам бо арзон мешаванд. бародарон хитон бинед. ина хитон бинед бо қоҳи беҳтарин. ина бародарон гоҳи фурӯшӣ. чанд сола яка? чанда яка? 17000 бо муомила мекунед. чанд сола боша? чанд сола боша? чанд сола яка? Намедонам акс фурӯшӣ. ягон бор гусала карда? чандум гусалаш боша? сеюм гусалаш будааст. нархиш 15000. 16 та? бой арзон мекунанд бародарон. ина бародарон гӯсфандои фурӯшӣ. нархош чанд яка? 3.5. 3.5. ина бародарон хитон бинед. 3.5 бо арзон меша иншоалло. ина бародарон гоҳи фурӯшӣ. и чанд сола боша ака? ака чанд сола ҳай? Машин ҳам 3 сола шуд. на 3 сола. ягон гусала кардин аз вақтшуба? Не мардак бурдагар. Инам ягон бор гусала кагина будааст. намоҷин.
نرخش چند اکا؟ اکا نرخش چند ای؟ اکا نرخش چند ای؟ نرخش چند ای؟ 17,000 با ارزان می شود مقصد این برادران 17,000 میگه با سودا می شود این برادران با قوی فروشی یا همش یا نرخن یا چه خیلی چندی هن؟ 6,000 میگه شو خیلی با ارزان میکنن این برادران با قوی فروشی با خوب وقتی با قیدان شود چند تا 1 2 3 4 5 6 7 8 تا با قبض است اینا همه 6,000 با ارزان می شود اینا برادران ختم بینید اینا برادران 6,000 میگه شو با ارزان می شود اینا برادران گوی فروشی رنگش سیاه چندم گوسالش اکا؟ پنجم گوسالشه نرخش چند ای؟ 7,000 کسی 7,000 کسی با انشاءالله ارزان می شود اینا برادران گوسالچه سینه‌اش نشون بدید سینه‌اش چک کنید اینا برادران چند لیتری شیر میده دو بخشا؟ نمیده نجوش اینا برادران گوی جوشو اینا برادران گوسفندای فروشی نرخوشو 2,500 بوده است با انشاءالله ارزان می شود دوونی مزاری دست با ارزان می شود این مرحمت ختم بینید به حد گوسفندای فربه خوب است اینا برادران گوی فروشی چندم گوسالش یکم یکم گوسالش است نرخش چند باشه اکا 9,000 9,000ش میگم با ارزان میشوه اینا برادران ختم بینید این یک گوسالش برادران با قوی فروشی چندی انکا؟ یا 22,000 هردشه؟ هردش 11,000 یا هم میشه 11,000 22,000 نه برادران با قوی خوبن با ارزان میشود اینا برادران گوی فروشی زد این چندم گوسالش یکا؟ دیم؟ نرخش چند ای؟ 10,000ش میگه با انشاءالله سودا میشود گوی شیردار گوه در سال نو ارزان شده بیان برادران با قوی فروشی نرخش چند یکا؟ 11 11 میگهش با انشاءالله ارزان میشوه یازده میگهش با ارزان میشوه ختم بینید
اینا برادر گوی فروشی گوی شیردور چندم گوسالش اکا؟ یکم گوسالش بود نرخش چنده؟ 10 بگیم نه از اون کنیسی 10,000 میگش او ارزان میشه و این ختم گوی خوبند از سالی نو ارزان کردن گوه را اینا برادران تکای فروشی نرخو شد 2.5 2.7 هر خیلی با ارزان میشه و این ختم بینید اینا برادران بقای فروشی چند ساله باشه که؟ 2 ساله نرخش چنده؟ نرخش 53 کدیسی 5300 میگن بو انشالله ارزان میشه و 53 کدیسی نداده است دا 53 نمیشه عینی باقیدن شد برادران غریب ختم بینید اینا بقای فروشی لش مو دیار نمیه شش نیم هزاری نه هر دو 6 نیم هزاری با انشالله ارزان میشه اینا برادران غریب ختم بینید وقتی بقیدن شویه میبرم میکشن برای کشتنن یا؟ برای کشتن اینجا همه قبوقی دارن؟ همه قبوقی ساعت خویزه اینا برادران گوی فروشی نرخش چنده اکا؟ 10,000 میگم با سعودو میشه چندم گوسالش باشه؟ چندم گوسالش یکم باشه ماشاءالله 10,000ش میگه با ارزان میشه اینا مرحمت چی میگه اینا برادران گوی فروشی نرخش 7,500 7,500 اکا سعودو میشه 7,500 با سعودو میشه اینا ای گوسالش چند قای شیر میتی اکا؟ 2 لیتر گوی بگای 2 لیتری میتی شیر